Runmawi TV clear to te chibai vek ule biwanlal chanswai kani a Chanchinthar lo ngai thla ang u ama sa in chanchin lang sar zuarte police in chuina achanga tanchil venga twal thatu nge ni siat RL Peka chhung ten vo in khan tanchila an sena in achangin an bungrua te an la don ni siat ani awangin mipui enge mozat an pung khoma ven himna lam na thoktu police enge mozat anom boka boina lian thamat swak lo ni siat ani Mizoram ama saber ni turin Mizoram sumdo na kalpui mekle kalpui tumtetan Mizoram Bana Kaih venture capital fund vo in khan Chief Minister laldu oman Kaih Paul aijal klapa hawng tukin January ni somni pariat sanghi somni parugzin khan Pune district ta Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar le midang pali chu an chuan na thona chet swala wangin an thi official te chuan an soi tuna chanchin kim changzo kin Mizoram ama saber ni turin Mizoram sumdo na kalpui mekle kalpui tumtetan Mizoram Bana Kaih venture capital fund vo in khan Chief Minister laldu oman Kaih Paul aijal klapa hawng Chief Minister chuan Mizoram sumdo na mai ba ka thil siam chwale shalkonga ngai tuana nei chatak tak anom thu soin sumlama har sadna an to china wangin hlotlin na mel mutalo anom nual ti asoya Mizoram Bana Kaih venture capital fund mangin helama ngai tuana le rahman na nei chatak tak te chu an Bana Kaih an tumti soin athona thil seme mo pek chwa tur ni lowin thiam thil le theina nei te puina tur ani thu soi Defense Minister Rajnath Singh hawa meeting neya Mizoram Lok Sabha MP-in ranglama kong siam turin angyat Nimin Khan Rajnath Singh Defense Minister Government of India Hovin Lok Sabha le Rajya Sabha political parties floor leaders 10 Parliament budget session in Puatsa na atan meeting an neya meeting a hian somani angin ZPM Lok Sabha leader Pu Richard Vandal mangaya Lok Sabha MP po telin Mizoram MP hian kumin furwa tuyetlak tak ma asai rang le khamrang kongte chataka siam wadwat ani theinan sarkar lai puichu chakle zwala ma le turin angya thuas soi main committee room Parliament House Annex New Delhi meeting an neya hian Pu Richard Vandal mangaya hian nikum furlain Mizoram chaklak na kongpoi mo bera chiada wangin harsat na nasatak athlen thuas soya kumina hian nikum lama Mizoram in harsat na nasatak alo to ang athlen to lo na turin sarkar lai puichu rang takama la turin ange nani police in chuina achanga tanchil venga twal thatu nge ni siat RL Peka chhung ten vo in khan tanchila an chen na ina changin an bungrua te an la don ni siat ani awangin mipui enge mozat an pung khoma ven himna lam na thoktu police enge mozat anom boka boina lian thamat swak lo ni siat ani December ni khat sang ni somni panga choma dar som pakhalia chan vevela ina changa chwak December ni som pathum sang ni somni pangat lailama MZU khelmual bulathia mu marina lal chan swai thatu chui chwa ni to in twal thatu ni nge asia chu December ni som paruk sang ni somni panga khan ina changa zwang tha in athito di police thu chwa ina tarlang Mizoram police thu chwa ina tarlan danin kumsom ni paruk mi marina lal chan chwai tanshil aizol thina chungchang chuina kalzela finfiana chi chang forensic science and laboratory aizol thonte chu January ni somni pathum sangni somni paruka report andonga twal thatu chu kumsom ruk pani mi RL Peka tanshil veng puyani ti chui chwa ani thu police thu chwa chwana tarlang marina lal chan chwa mobile phone le RL Peka mobile phone enfia na achang le CCTV footage achang te in thil khendan chang te a in mil thu te RL Peka motor MZ01S 4967 Tata Nexon thisen kai po marina lal chan chwa thisen nge ani ti finfia ani thu te police thu chwa chuan tarlang ani police thu chwa chuan marina lal chan chwa thatu RL Peka chu December ni som paruk sangni somni panga a thu zo fia tura ko ani lain hemini vek hian a chen na ina changa azwan thak thu a thi zui tak thu te an tarlang bok marina lal chan chwa thatu chui chwa ani thu nimin kaya puanzara ni nu hian ni zan khan mipui thinrim pung khom zui ngalin tanshila RL Peka inrela insang namhan ro shang da te chu a chan siat lovina kang zui boka boina lian zok chwak tur vengin khotlang le wai me shwai tu te le police ten ma an lak zui ngalawangin boina lian zok a chwak lo ani Serlui bial tu MLA pularin sang ral te ina biala Bilkhawthlir Kuhva ching tu te harsat na to mek Kuhva tam enkol na tur damdo yang ai to asak chu bial tu MLA ayo ten Mizoram Kuhva ching tu Paul Bilkhawthlir branch president Pukela Thanlian hne na an hlan Kuhva huan siama ei zong tamna Bilkhawthlira Kuhva ching tu te chu kumsang ni somni vela changkhan Kuhva tama wangin harsat na an tok chana
Kuhva tam shi hidar zau zelin kuhva ching tu teta na mang an thak hial khopani ta ka wangin bial tu MLA in kuhva ching tu chhung ko zanga vel tan kuhva tam ve na damdoi angai to sakta ani Bilkhawthlir Kuhva ching tu te chuan bial tu MLA in an harsat na to angai ve na an mamoti angai to saka wanga an lom thu an soya kuhva tam awanga an harsat na to te po azia zelan be sei thu an soibok Tuivol bial tu MLA pulel chanda maral te in abiala ko shang tlo in thana party shang in epchin maila mipui IO tura thantlin kani a mipui IO MLA kani MNF MLA B kani lo ati pulel chanda maral te chuan abiala mipui tu ma alaka in thashung lo tura cha in ram rong bol na konga tho ho puya soma zirna angai poimo thu soin sarkar tar masa education minister ani lain zirna ti mason nan thei to pa ma alak thu le chu chuan rampu ma zirna lama maso na athlen thu soibok eptu leader pulel chanda maral te chuan abial tuivol bial chunge ya po zirna in na satakin ma son ni soin mason na tur tam takla oma po malak nge ya du thu soya chiselna in kalpo na kong le khotlang mamo tuilak na thlenga an hyang nar chho zela wanga lomo mati thu soi pulel chanda maral te chuan MNF sarkar hun chunga zoram ko chhwa thar ruam man na alo siam sarkar tharin ruam man na akalpui chhun zom dan te po aena mau char le sakorda in car existing road siam na tur cheng vai bel chesom pali ruam man to contractor in a tho chhia lu tu ka wanga ti top sak to a po contractor thar zong thwai turin sarkar angen bok Tugin Khan pumang zangam to thang State Information Commissioner chuan longtlai press lapa MJA longtlai te kom na ane pumang zangam to thang chuan MJA longtlai ten hena lom thu soin sarkar lai puile state sarkar in mi puite tan ham thatna tam taka duan chin puandar konga MJA ten mo phurna sang takan nei ti in theitop chuan na thok turin a cha a MJA te chu palai na thok tu poimo takan ni na sia a an na thataka thok turin a fuibok ani Mizoram mason na tho tam taka kalmeka sarkar malak na kong shang te hi RTI mga zofia vek thei ani ti sha ta chul le ani SIC chuan ati a RTI act hian mi puite digna chanvo ahum haltlat ti tar langin mangchangkai turin mi puite acha a sarkar department te po ahun taka RTI mga zona chang chin turin na cha ngal bok tukina hun man na hian Mizoram Journalist Association longtlai te until kim hle ani Voina Aizawl Municipal Corporation AMC tihchhuah chuan MLA Hostel khadla building sa chatura asakna hmun tur leilai angaya wangin MLA Hostel thlangkong puisira theizwar mi som pakhat te chu AMC Multi Complex Tuikwal South chhunga insawn chhuah chulani anti helai hmun hi parking area ani china amai ro chu theizwar te hmanga yin theizor na hmuna ta na hman turin December ni thum sang ni som pakwa a AMC le theizwar Association 10 agreement zia ani a May ni som pakwa sang ni som ni pahnia agreement ziak le in June ni som thum sang ni som ni pathum thleng chut phalsak an ni a anu zela an chut dan tur chu AMC in rahman na asiamang zela agreement siamani AMC in voi tam taka ngai tu anuwa parking hunata na rahman chin chu ti topin September ni som panhi sang ni som ni pali khan street vending zone ta na puan ani tun thleng hian la kalpui zelin vendor som pakhatan chumek bok Helai huna vendors te son turati na lekha hi Under Secretary GA Mizoram Legislative Assembly ne na changin September ni ruk sang ni somni pali khan AMC chuan UDNPA Department kaltangin adonga MLA Hostel sak thar tura leila ina hmun chu mishing ta na himlawa wangin state sarkar le AMC chuan theizwar te hi insawn turin ati a theizwar tu te anla insawn lawa wangin January ni somni pathum sang ni somni parukhan insawn tura show cause action pek anni le ani AMC chuan Aizawl khupui mason na tura state sarkar le AMC malak na temin khlop zel turin kan soma adoda zong le na thoti buai zong omlo turin kanin beise ngal boka thuoi taka insawn chuak turin theizwar te hi Aizawl Municipal Corporation chuan adu hle ani anti MZP General Headquarters Executive Committee meeting chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 FCA chungchang MZU Finance Officer chungchang le Mizoram Sarkar in a by heart system ti bonana HSLC le HSSLC top 10 le division tarlan ani tolo turarwa manna an siam chungchang an rel Voin Khan MZP General Headquarters Executive Committee meeting voice zaruk somli pakwana ne ani a Forest Conservation Amendment Act 2023 FCA chungchang chungun takina ngai to a study group zirchian na atanga soihawani hnu in hedan hi Mizoram le namta na chalo le kan namkal zel turata na himlawani awangin MZP chuan cha atilawa Mizoram Assembly in hedan man thei na
alo pass to chu sut le ngei turin MZP chuan thu nei tu te ange na ni meeting chuan Mizoram University Finance Officer tun hnaya lak chungchang ngai to a kan state zirna in sang bera dan palzu na tamtak oma matnalak ani chu MZP chuan sha thiam harati hle a hetiang thil hi athlen non to lo na tur le MZU za om na hum him ani theina turin MZP chuan a chul angin malak a rel ani hebaka hian Mizoram Central Institution shang te chu dan dik takan hnalak kalpui chin turin angin in a sha tirbok ani hebaka hian Mizoram Sarkar in HSLC le HSSLC top 10 te result buwa session thar 2026 to 2027 atanga tarlan ani to lo tur thu chu ngun takin an ngai to a zirlai te le zirna in inkara in elna thiang him zok a omzel theina turin HSLC le HSSLC a top 10 tarlan le ani ngei theinan thunei tu te ngun taka ngai to non turin MZP chuan angen boka zirna in le zirlai te inkara thiamna tak alan chwa theina turin result buwa tarlan lo ngot ain exam pattern le question siam dan chungun taka ennon zok turin MZP chuan thunei tu te ange na ni meeting hi Dr. Sialhawk Rata president chuan Kaih shwaya MZP Intercollege volleyball tournament chu February thachunga khel turte thangram cultural meet nei dan tur le pol chung thilpoimo shang rel ani bok Lai Autonomous District Council som panhina a sarkar thar piang chhome ka vo in khan LADC Chairman atan South Lungpherbial 2 MDC Congress member pusilal muan thanga thlan ani LADC som panhina a session ma saber vo in nei hi Pro Tem Chairman pusi shang chiangan Kaih shwayin LADC Chairman thlan na nei ani a Rorela United Legislature Party achanga Chairman chu tu pusilal muan thanga chu thlan tlin ni in Chairman thar hian session a Kaih shwai zui ngalani pusilal muan thanga chuan pathian le member te du sagna changa Laira Marorel na sanga Chairman din hunalwa thei chu lom omati thu soin finchhuah angai na a finchhuah shelo turin member te asomani voina hian puti zaku ngale pusingun lian chunga ten du sagna an hlan thu hausa an soya Chairman thar hian voin khana office alwa ngalani Ramhan lockdown chuan nimina Chief Executive Member ratana lak lu tak pusilal som zwalan thlop tu anei dan chu Chairman thar Kaih shwaina hnuaya naktu khian fia ani ang kumin hian mifko in Sialhawk le achevela lakhuihthei le sakdon mifko Chairman Pulal Chhazwala Roy te chuan vo in khan Sialhawk kho lakhuihthei ching tu te komin an har sana to le malak pui dan tur te asoi puya lakhuihthei chin hmun shang te atlo ngal bok Pulal Chhazwala Roy te chuan Chief Minister Pulal du Omazara lakhuihthei tharte Mizoram Food and Allied Industries Corporation Limited chuan le saktumin ruahman na kan siama lakhuihthei hi kezi khatcheng som pariat atanga som ni vela le turin kanin ruahmana Sialhawk le ache vela lakhuihthei ching tu te har sanna sutkian kan tumani ati pujeram panmoya Chairman Sialhawk Pineapple Grower Society chuan kumsang ni som ni panga a Sialhawk in lakhuihthei quintal singkhat sang ni kan thara kan chu danin Mizoram pu malakhuihthei thar chwa 64% z Sialhawk khwa in kan thar ani ati Ministry of Jal Shakti buat sayin Jal Jivan Mission hnuaya thingtlang khwa atuilak te enkol zui dan tur chungchanga ruangman na siam dan tur soiho na nei ani a Mizoram PhD Minister Professor Lalni Lomapo he huna hian atel ani nimina soiho na Union Minister of Jal Shakti pusi R Patil Hova State na PhD le RD LAD Minister te ne na neya hian Professor Lalni Lomachuan Mizoram din huntlang puisoyin Mizoram chu tuilak na hnar te po khwa atanga hlatak taka om an ni thu soin na thole enkol zui po khotlang in an enkol turatan chuan hau tak bik thu te soin tlangram tan chuan sona lian takani ati a JJM sum ministry Central Sarkar tang rei lutuk te po release sak thwai turin angen ngal bok ani Jal Jivan Mission hi Central Sarkar program ni in kumsang hi som pakwa atang khan Mizoram thingtlang khotin te tan tui connection at thona pek na tour scheme ani a tundin hmuna na hi zo thokhat to ani kumsang ni som pakwa changa kumsang ni som ni panga chungin solar pumping scheme za somriat pariat gravity scheme khotel lova tuilak zaruk somnga pasari le electric pump manga tui pump pasari awain zariat somnga panhi thozo to ani a Mizoram thingtlang khwa zongnga mala kani Vigilance Secretary Pu RL Peka vo in khan se chip lo in borsap le apisa na thoktu tenen in komin hunan mang Vigilance Secretary chuan Sarkar Department ten mi puilung oilo na thlen na le chinfel dan tur grievance redressal mechanism an nei tele district administration anga an nei te chin sia le vonchat ko nga an chaklo phone ni in a soya
chataka documentation siama chul thule sarkar lai puya data thelu achul po a anman changkai thei tu record cha anvon achul thua soya Mizoram State in Vigilance le ITC lama ahmalang na le matchopte asoibok Serchi pa Vigilance Secretary Hova Chutko ma hian Serchi Borsa Pupol El Khuma Baka Additional DC Pulal Rinzuala le Borsa Pisa Officer te Antela Mipuita na Changkai Omzenele Chazoka na Thodan Tur Soy Hovin Hunan Mang Ani Congress Chalayin Pulal do Omakay Shwai Sokara Thar Theder Tutelhud na Atlahniam ni Inan Soya Tunaya press meeting harsad na antole bezui anni dante poyanti tihchhuah siamin an thar lang Kumina India Ram Republic Day ay zolalom na press enclosure siama nilawle governor at home matana accredited journalist te som na pekda na thilfel tok lawa omte poyanti thu Congress chalai chuanan soya press meet za om na le poimo na palzut na an ngai thuan soi Congress chalai chuan kumtam tak nuwa hetiang hun poimo a avoi khatlen na ni in kalphung thara a chalo zonga me lungphun ani hipoi kan ti in social media lama press meet e bezui na le dem na muturom chu thil chalo takani ti sia a titolo turin zpm sarkar kan nge na ni anti tun sarkara thar theder tu de palzu na chu avoi khatlen na ani lo nia soin Congress chalai chuan October ni som pathum sanghi somni panga a ser chief MJA silver jubilee lom na akhwalian ser chief bial tu MLA Chief Minister Pulal do Oman na Thusoi Bulchan na District Danga Changakal MJA Shwai Tute an Mingalam address veglain Mizoram Pumhwa pa MJA President Pusilal Rambuat Sayatu a address mailuito ni Inan Soya Advisor to Chief Minister Pulal Muan Puya Punte po in ZPM Party Chhung in Koma Thudik Law Mangin MJA Aputo ni Inan Soybok Telangana Hyderabad na izotak 7th Senior National Muay Thai Championship 2026 sa Mizoram in gold pa nga silver pathum le bronze palila in championship akhar LPG le POL report ilaw nga ithak chhun zamang u nimin jing dar ko ale tukin dar ko inkara LPG cylinder sanghi somli pani in wiring te supply check gate paltlanga wiring te supply check gate changa thudon danin POL kiloliter za somsari pakwa Mizoram chunga phurlu ani bok State Meteorological Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Meteorological Center Aizola changa meteorological data at sinsia danin vo in hian ruatla umlova temperature alum Liberin 23 degrees Celsius ani avo Liberin 16 degrees Celsius ani humidity chu anyam Liberin 55% ani asan Liberin 60% ani naktuka Mizoram puma khwa chadrin ani Mizoram pon lam chanchin ilaw ngai thak chun zamang u Tukin January ni somni pariat sanghi somni parugzing khan Pune District ta Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar le midang pali chu an chuan a thlona che chwala wangin an thi ti official te chuan an soi Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB team te chuan che chwal dan swinghal turin Baramati a che chwal na hmun enfia turin Delhi an chwasana Ajit Pawar kumsomruk paruk le midang te phur bombardier Learjet thei na hi Baramati airfield ta atla ani Flight radar in Tarlan danin Mumbai changin zingdaria le minute soma an thlok chhuaka zingdaria le minute somli panga velkhan radar changin abota ani thona hi zingdaria le minute somnga a atla lai hian mi panga an chuang ni in police official chuan soi Power hian February ninga a state chunga zila parishad in khanpui nei tura campaign na kalpui meka Mumbai changin Baramati a vantlang in khomat hu soi turin a zinani External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar Chukar le hian Washington DC a zindona critical minerals tungchanga high-level meeting nei puyatum February 30 lamatlo turarwa manani External Affairs Minister hian February nilia US Secretary of State Marco Rubio and State Department ta abuat sai critical minerals ministerial masaber aman puido nani electric lir thei changa defense system le renewable energy infrastructure thlanga technology shangshanga inhat mineral poimo taktak lithium cobalt nickel le rare earth elements angchi thil poimo taktak te supply chain rin tlak le chhetheilo siam tura tho ho na ti chak atum ani 45 right chuan Myanmar sipai ho tulok chin le police officer somruk pakhate chu mishing te laka thil swalian tak an tinge yani ti thubuai siam sak theina tur evidence an hmu ti an pua Myanmar Military Council ho tu min ong hlang le anhwaya mi sowin le mia thru u ba ka police officer somruk pakhate chu tual tha ti du dana chan mumal omlova mi teman norlui ratlan case le thil dangdanga amo phurtu beran ni anlaka thubuai siam theina evidence an nei thu 45 right 10 report thara antar langani
document poimo taktak te hi achul dan ang zelin malak na atan man zelan tumthuan soibok report a hian sipai sarkar hne na rodna paruk tarla na ni a civil mi te be na ti top le rampum hwa pa inka hai puan buaina zongjong ti top ngal tur political prisoner zongjong te chu arang lamin condition omlova chwa vek tur le Burma mi puiten diktaka an thanto te hne na thune na peklet le turani ti te ani 45 right hi mishing digna chanvo bo chiat na evidence khol khoma zir chiang tu po lan ni khati zong kha Chanchinthar kan ngai thlak thei te chu ani e